Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zawain chibai kan buk le thau chewa tuntuma hian Russia Ukrainian war le Israel le Palestine Hamas in dau chung chang thu thar te kan thlir ho don ani kumsang hi somni pathum December ni som le pathum ania Manipur state zofa te tanpuina tura ve bur kan khon hi update hanai masalokila ralmatonga zofa pasal tha ta chu classic boruak loin her chome ka bangin khowot tak nuaya ralmatonga han duty hatul ranga in kana lian tham thlenglo ma sela anram lu chinte venghim turin ralmatonga englai po an duty reng angaya meitei hopo anmani area lampanga hil area te ron beina tana hunram chang hakin duty anom rang boka heiwang hian akhat tokin inka na achok deuh ranga voin thlang hian kumchan vechuang zat mai chu ani nepta ani hetianga melma te nena in eple inka hi thil hau tak tak mai ania Rainbow Mizo Channel chuan Manipur zo fatetan Christmas present in antan vebur kan khon meka vebur kan khon mek hi atho nga na ani toa ti chuan kan u naute tranpuina tura voin thlenga sum lolu to zong zong hi awain cheng nuai khat singli sang thum zasari somkwale pathum ani tranpuina sum lo tho to tu zong zong te in chunga lom thu kan sei tak mewa pathianin malsom thau chewro satiin du sakna sang ber kan hlan cheu ani vebur khon me ka hian tranpuina sum lapelo tele lapedu tatan pek chunjom zel thai ania tranpuina pedu tatan video kan ron tarlan gpay number le UPI ID le bank detail ata hian tranpuina lo pe chunjom zel turin kan somin kan gen takmeu cheu ani ole Russo Ukrainian war lama kan beng hanchivele thungila Interfax News Agency chuan report anpek danin Russia chuan nakum kumsang hi somhile pali March tha hian presidential election anai dona heta hian Ukraine ramchunga anramlak chin Russia ramchunga anpuan tak region palia te in thanna hi kalpui tel ani donani tin officialin anpuang chiangta Russia presidential election a hian Central Election Commission chuan Ukraine region anopna hnuaya anda to chin heng Donetsk te Luhansk region te Zaporizhia region tele Kherson region chunga ta hian nakum March tha anin thanna tura hian Russian president thanna hi buat saitel vek ani donani tin anpuang chiangta ani masa Ukrainian president Volodymyr Zelensky chuan hetianga Russia in presidential election anram chung region palia nei tura ruam manna asiam vengot mai hi danma po engma lo danatling lo ania chuwang chuan in sen sona hau tak tak mase omjenei lowa vote thak na mai hani dona mipuiten ti luina mangin vote thak ma sela an president diktak chu Ukrainian president Volodymyr Zelensky hi anireng donani ati Russian presidential election annai tur hi aming maya nai turang chau ania achan chu ama eptu om thei jong jong tele adin mun tider thong thei tu ta chu ram phat sana puin ada thazela tuna po hian Russian opposition leader Alexei Navalny chu tunthleng hian tan ina halakhung meka heiwang hian in thlanna hian competition lian tak om thei don lowa no serious competition tin khovel media krang ta chuan an reporta Russian president ani hun chung tur potsaya kumsom pangachung president nichunjom zel tura ani na asong hena khan in thlanna hi chu nei tur ania mase amalo chutuma Russian president tan hian nem nge thei hani lo thung ani tichuan hetianga Russia rampum puya in thanna machon tura in buat saina akal mek laile Ukraine ramchunga region palia he in thanna kalpui tel tura romman hani mek lai hian Ukraine capital an khopui ber Kyiv chu nasataka be anita The Guardian chuan live update anai danin tukin jing nilai ni jing mataka khan Ukraine capital Kyiv khopui hi nasataka be ania Kyiv mayor Vitaly Klitschko chuan Russian sipai ta chuan Kyiv khopui lampan hian missile tam tak anon kap chuaka
hei wang hian liam tur mi somli le panga lai mai anoma civil mi te chen na building engemaw zat chu ti chiat ani boka hetianga Moscow sipai nunrong taka anron chet na wang hian civilian poisoilo mi somli le panga haitlem lovin liaman tura heng liam tur zinga somni le pasari te chuan hospitala enkol ngai khopin liamna takan tura adzinga hian no pangpani antel bokani ati Moscow sipai ten Kiev khopui hanbai baka hian mun rang in dona lian tham tak tak achuka hetianga an khopui ber bei ani takawang hian the daily digest chuan report an pek danin Ukraine chuan ral thuam thazok an char chomeka chu ral thuam chu long range missile ania anram chunga nge siam chu ani donta an thopui ramrang te abik takin US point long range missile hi tun thleng chuan halapedu lo chunjam zela heiwang hian anram chunga nge mun hlazok kap thaitur ral thuam hlom long range missile chu siam chuak turin hanin buat sai meka tuna hian peifel thokhat ani towa Ukrainian army te chuan thu chu an siam ta hetianga Kiev khopui chunga poisoilo nunau te anron beifo ni chuan Ukraine hian Moscow khopui le Russia ramlaili Central Russia vel chu natakin anwai ve thayani ti hi kanlan tirdonani anti the daily digest in report anpek zeldan chuan Kiev hian herald thuam hi man mai thai turin apei fel thokhat towa ma se tuna chuan man alani lawa he long range missile hi lan chani huna chuan Russia ram chung andu lai an kap thai to dona US tan lau thon tur hom to don lawa US hian lau thong takin long range missile hi tun thleng chuan pek tiam sin hala pe chuak lawa Russia mit mai haven wangania ma se Russia mit mai US in aven ngai to mi aloin Ukraine chuan an ram chunga long range missile an siam chua domestic long range missile hi an du huna an mang thai to dona chu Russia ram chunga mi pui tele abik takin Moscow khopui tan chuan thil hlom tak ani donani antibok Ukrainian amma missile alo nei mun nai tak kap thai Neptune tia an soi short range missile kha tuna chuan mun hlazok kap thai turin long range cruise missile upgrade ani to ani the daily digest chuan Neptune long range missile hi Ukraine dangerous new weapon tin an puangzar ani he missile an upgrade lom tak mai khi trum khat chu an lo en chin towa en chin na tana an man masak ber chu Russia in aram chunga alo rin lu sakto Crimea Peninsula Russian air defense system lar tak mai pakhat S-400 ka chiat nan an lo mang to ni ti Ukraine National Security and Defense Council Secretary chuan apong zara hetianga Russia S-400 ka chiat nana an man hun hi September thladai to khan ania hei hi en chinna ania Russian S-400 hi ti chiat vek ania tuna chuan Russia ram chung kan du lai kap thai tur hian hlotlin na sang tak Neptune missile system develop na hian kan mutoni atibok heti mek lai hian US in Ukraine tranpuina turatana ruam manna alo siam to additional military aid chu US President Joe Biden chuan kaltlang puitum viau masala Republican Party tranga lawmaker ten handang chatatlat maya indona titop tur hian thua in biakna apoi moa ral thuam manga Ukraine kan tranpui vak na hian indona lian zok le lawm zok athlen dona ni tin Republican lawmaker te hi antrang ve thunga US President Joe Biden le Democrat Party te chuan hetianga Ukraine tranpuina tur hi kantang chatani chuan Ukraine hian chiat na atok ngai donani antive thunga an ngai dan hi ale lam le lam atanga thlir chuan dik theina lai hom ve a Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu Washington a zinin Ukraine tranpuina tura sumle pai Washington in hapek chua tur chu arang thayang pera pechuak turin hangena Republican lawmaker te hian military aid hi handang chatlen hani chuan Russia hena hian Christmas gift Christmas thilpek lutak an pedon ti na ania Ukraine din mun hi ader thong donani ati President Joe Biden hian Ukraine tranpuina turin
US dollar billion somruk pakhat le point level rom manna asiama mase ki Republican lawmaker tia hansoi Mike Johnson US House Speaker ni na chelmek tu chuan hei hi apom pui theilowa ning asain du lo ani hetianga Ukraine President Volodymyr Zelensky mangang taka US sa tranpuina dila ajin nuwa hian US President Joe Biden chuan additional military aid package US dollar maktadoi nizat Ukraine tan hian pek ani dona tuna hian indona kalchomek hian in Vietnam hanga in soiram thailo hun athleng chhotowa Ukraine hi engtika ma ka kalsan don lova chutiang bok chuan American mipui te pon han kalsan don lowani ati Ukraine tranpuina tura Ukraine le sarkar dangte anin biak pomek lai hian Kremlin chuan eng tiangin nge thila thleng chhozela tranpuina hi eng tiangin nge han don ti hi nai taka alo en dikvemek boka Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan US dollar tlukle dingon som chu Ukraine nena hian ahlan toa mase hein do nakalmek hi titopa medmit tur hian Washington hi ahlo chama indona medmit tur hian sumle pai hian trangkai na anei lowani ati US intelligence ten report an pek dan chuan Russo Ukrainian war hian Russian sipai nuai thum sing khat sanga chuang zat chuan nunna anchan towa Moscow sipai nunna chan aya tamdai hi liam tur hanom to boka conflict chhuatran tir in donale in nekton na a chhuatran tir laya Russian sipai Ukraine anthon lu zongjong atanga chuta za somko vel zat ta chu nunna chan le liam tur hani towa an chungta tan tornara thak tak tak athleng mekani tin Nizan Zanreto taka khan US intelligence ta chuan report hi antlangzar ani The Guardian chuan US intelligence report anpon zarzel danin Moscow hian asipaitanun na chau achan lova armor vehicle tam tak chu ti chet sak ani towa Ukraine military te setback na tura Russian military modernization by 18 years tia ansoi chu tuna hian lo chammekin sipayatana lakthar tam tak ta chu lakthar hlimle training man mo thak taka pek anni wangin indona tuala an chiaya chu chuan anti turle tilo tur thliar sang thailoin poi khoina international rule of law bo chena lian tak tak anei tira haiba ka hian nunna tam tak an chan pha bokani anti Ukraine thenom ram Ukraine tana rinomle nget taka dingmek Poland chuan o haron chuale ta Poland chuan khovel hian full mobilization kan kalpuya trulta Ukraine tranpuina turin kan thei top kan chuatlan lo chuan Ukraine mainilo athen om ramsang trangte western ramsang trangte hi an him to don lowani antia chuwang chuan man mo thak takin tuna hian Ukraine tranpuina kan pek lu jungjung lo chuan Russia hi Western ramsang trangtan hian chimom tak ani donani atia Polish Prime Minister Donald Tusk chuan asoizelna Ukraine tranpuina tur do dal zonga politician trong chuak te o ka reng hi kei chuan kangai thapei to lowani ati heti lai hian battleground lampanga Moscow sipai advance force ta chu southern Ukraine lampanga ronchein Zaporizhia region chunga Ukraine sipai ten uncontrolled na huaya andamek Novopokrovka village chu andon hualvela The Telegraph in report anpek dan chuan Ukraine sipai ta chuan Novopokrovka village hi ven him tumin Moscow sipai ta hi anlo dang beta in kanalian tham tak mai achuak zuita voin hian Zaporizhia region chunga thalikalta chunga Moscow sipai te ronchet natber na chu athleng meka Ukrainian Armed Force ten natakin anorlet boka in dauna hi lian tham takin hakal mekani tin an report bok Russian sipai ta hian hunrai tak chung ma anson tak tak thailowa ma se ral thuamle equipment nei thajok te anni wangin thasik khuna anchet na hi thilhlom tak ani thina nikum kum tople kumin kum tir lampang thasik khowot tak noya khan Moscow sipai ta chuan nasa takin ma anron sonani kha ma se khatiang thil kha athen to lo na turin Ukraine chuan ramsang sanga tanga tranpui na chu nasa takin au meka tin han missile te po upgrade tin
รัสเซียรำไลลีแต่กับภาคตุรินร่วมมันอันนี้ตัวบกายูเครนเฮียนตุนไลรัลทวมทเบอร์เบอร์แต่ในรีลามาเซลาเวสตรันรำสังตรังเต็นรัลทวมันเป็กแต่ฮีทรัตักตักอันนี้เวทว่าให้วังเฮียนมอสโกสิไปตะจวนมาอันซ่อนเลยเทลว่ามาเซยูเครนินอาเบย์ไซเบอร์รัลทวมจิครั้งครั้งจูยูเอสเลอาทุรวลปุยเวสตรันรำสังตรังแต่เฮียนตุนเทงอันละเป็กเทลวังอินUkrainian Armed Forces tan po harsat na aum ve thau boka mason hlei theilowin tuna hian inep tonin nasataka in dona athleng le thrinani antibo Middle East lam borok po hot map tak chu ani towa UN Security Council General Assembly chuan Israel ceasefire agreement in ka haina thuthlung siam sak turin vote lak anita UNGA draft resolution a hian Palestinian mi singkhat sangriat vel chu tha anitowa hein dona wanga nunna chan tam tak anom to wang hian Israel in Gaza Palestinian Hamas sote nataka anormek na hi topsan sela mitam tak thina mai baka meichiale no pangten antor na chu tjiom ani thaina turin ceasefire agreement in ka haina thuthlung chu an sign ngei hatulani ti ania he draft resolution a UNGA in vote unlock na hi vote lak zo fel hani vele nizan darsom pakhat le minute som ni le palia khan rang takin pon chuang ngal ania draft resolution thop zong hian member ram za somnga le pathum ten an vota adau dal zong in ram som ten vote an pe boka abstention vote hi som ni le pathum aum bok ani the guardian chuan nizana update an nei dan chuan hetianga vote an thlakna hian ama khan US hian dodal zong in vote thlak turin thurol pui ramsom le pali anaya tuna chuan US le Israel hian thlop tu anei tlem ta sota tuntruma vote an lakna hi chuan ramsom chau thurol pui anei ta US Israel le Australia ta hi ramlian zual te ania heti lai hian US le Israel thlop zonga vote pe fauthin tu UK le Germany ta chu tuilai rapomin abstain vote an pe ani UNGA hetianga vote atlak takawang hian in ka haina thuthlung chu nei ngai tura in beisain Palestine mi puite lomin anawa mase UNGA vote an thak hi adau dal zonga vote pe tu zinga Israel hatelawangin Israel hian UNGA vote lak na hi enga ma angain anring lo thung US President Joe Biden chuan he vote lak na chungchang hi asoiji ngala Israel in Gaza in thlir hranna omlek lova Palestine mi puitele meichiate no pangte thlir hrang lovin Hamas firfiak polte omna munnia anrina piangte nasataka bom manga anbeizelawang hian Israel chuan thlop tu anei tlem ta tiala thlop tu achan threnna chu ain tran chhome kani ati voin chanu darsom pani apel nu da khrat khan Al Jazeera chuan report an pek danin Israel chuan Rafah khochak lampang Khan Yunis le ache vela heavy artillery manga bom tam tak aka luwangin civil mi tam takin nunna anchana hetianga Israelin abeivak mun hi Israel sipaiten Palestine mi puite in thiar chuaka mun him lampan tura an ko mu mun him an soijing ami kha ania mase Israel sipaite hian helai mun him asiam lawin mi puite le Hamas arm group te thlir hranna nei mi lawin ha beyani antia mase ni mina video kanron ti chua khan kanron soilang towa Palestine ho hi chungkolian tak tak mai ania alamodi family anti he chungkolian tak maya hian Hamas firfiak polte Islamic Jihad hotele Hezbollah firfiak polte zomtu tamtak anchung komembara hian hanoma hewang hian Al Nasser Hospital bulloka an Chennai hi Israel sipaita chuan an bayani ti an pongjar vethunga heina hian poikhoina innam hnoi velo alomodi family member hi om anom to mewlawa Israel sipaiten he in targeta anva beina hian firfiak poltanena in zomna nei mi paliten nunna anchanani tiin an report vethung ani UNGA in vote unlock mek lai po hian
Israeli force te chuan Gaza Strip a beipui thak an kalpui chu an chunzom zela Gaza Strip mai baka hian occupied West Bank lampanga beipui an thak na chu topsan lawin an kalpui chunzom zela Jenin khopuya Jenin refugee camp le ache vela po darkar som ni pakochung cholmia lawin operation hi an nei towa Jenin le ache vela Israel sepaitan operation an nei mekna hian UNGA vodlak na thu hi an zom donani ti sign engma mutur hala omlova tuntheng chuan operation atop donani ti entir na tur po engma mutur homlova Israel sipaita hian malam panin ke an pen chunjom zelani tin The Guardian chuan an reporta Interfax News Agency report an pekdan chuan Israel hian ma an son zela occupied West Bank le Gaza Strip a baipuyan thak na chu voin thleng hian an top san lova UNGA vote an lak zo chiatrang hian Israel chuan nasazok le warzok kin baipui thak na hi akalpui ta zok niin ahriatani antibok Palestinian Prisoner Society tan thuchua an siam dan chuan West Bank ka Israelian operation akalpui meka hian mi zachuang zat chu Israel sipai ta hian an man le towa heng Palestinian mi an man ta hi poi khoi na in nam noi an ni le ni lo po engma fin fia na aom lawani antia ma se Israel chuan firfiak pol ta ne na inzom na nei le firfiak pol ne na inzom na nei tura affiliation ti khar hi misuala kan chiar lawa Palestinian firfiak pol ta le Islamic Jihad te Lebanona Hezbollah firfiak pol ta baka Syria ram chunga Iran na thop helpol chi frang te Lotan puitrin tu ta chu an pola hian inziak lut ve kherlo ma sela tuna hian dap chuan na kan thok meka Israel ta na poi khoina thlen thin tu heng firfiak pole militant frang te Lotan puitrin tu ta chu dan pon nol ni in Israel chuan misuala chiarin haman zeldonani ati Diha Regin report an pek dan chuan occupied West Bank lampanga hian Israelian operation anei na mun te hi Nablus te Hebron te Bethlehem le Ramallah te ani deuh berani antibok Palestine ho hian an soyang hian an tuart lok ringot ani lowa Palestine firfiak pol Hamas ho tele Hezbollah ho te Syria ram chunga militant frang te trangkopin Israeli Armed Force te chu Gaza Strip chunga hian an lo machona hei wang hian Israel sipai jinga nunna chan hi nitin anom belta zela voin hian The Times of Israelin report an pek dan chuan Israel sipai jinga mi Gaza indona wangin Israel sipai nunna chan an pundel leta hei baka hian Israel border tauna te akhatokin rocket andon kablut deurang boka rocket siren hi tirik ani deuranga sidarot muna tele Gaza bordara Israel thingtlang khuwa mun franga te rocket manga beina hi atheng mekani tin han reporta tichuan The Times of Israel hian report an pek zeldan chuan Gaza indona wang hian Israeli Defense Force jinga nunna chan mi pariat anom bela tichuan Gaza indona bultran ani tiratranga voin theng hian Israeli Defense Force nunna chan chu zale som pathum antling tani antibok tichuan Ukraine indona te Middle East indona kalmeka te mipuiten harsat na lian tak anto meklai hian kan unaw zofa ten Manipur state harsat na antok vemek boka kanron seitong khan khowot tak nuaya anram luat chinte venghim turin engtiklai poin inka main peya duty hatul rang boka hengkara hian summamo na asang chhozela mipui tam takin an napangai te thokchun zom thailowin harsat na antok boka tam tak te chu in le lo ti chet sakvek le haldar sakvek te an ni boka chu wang chuan thlasik khowot tak nuaya in bel tur thuam halum po neimu mal lo te an nia tranpuina an mamo tak zeta chu wang chuan Rainbow Mizo Channel chuan Manipur State zofa tetan Christmas present in anma ni tranpuina turin vebur kan khon mek chu kalpui chunzom zel halania tuntruma vebur khon thonga na kan kalpui mek khi kanron soilan fowangin hunrei tak chung khon thei ani don lawa Christmas boruakin minchim chomek taboksia chu wang chuan tranpuina pedu ten
arang thayangin tranpuina ron pajal turin kan som chewa Rainbow Mizo Channel chuan kan unaw zo faten harsat na antome ka hian unaw kan ni anga tranpuina sumpea Christmas himle lim taka anman thaina tura kan thayang tok tok tamluom lo tlemluom lawa tranpuina lo pajal turin zofa mi pui zongjong te Mizoram State chungle pon lamami te po kan somin kan ngen tak meu cheu ani ole khati zong kha tunrumatana report kan buat sai thaite nile phot sela midang te tranpui tura rilru siam chung zelin loinen kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia